Yo, sanibona bafowethu. Ndiyathemba ukuthi niyaphila guys, ndiyathemba konke kuhamba kahle. Lithi ke nibukele nje ikuthiwa intoni konje imvula. Eish. Niyayibona inetha kamnandi kanjani? Inetha kamnandi nje uyijongile. So kunjalo ke bafowethu, ngumfana omncane lo mfana waseGoli guys. Ithi ndenze kanje, ngithanda le picture nje. Yabona le picture ndiyithanda kakhulu. So izinto zinjalo ke bafowethu. Kunjalo. Netha kamnandi man. Niyayiva isound yakhona? Yes. Yeah, ziyabuya bafowethu. Ziyabuya. Yo. So yeah, ngicabanga ukuthi namhlanje xa kwele nto red. Hayi but ulive I'm not sure banzowenza yazi. I'm not sure ukuthi ngizowenza. Ulive. So yanetha ikancane. Mara ngithanda doyibetha ngakhona ish. Yazi inibethela kamnandi ingathi nizolala emotweni namhlanje. Namhlanje umfazi ufuneka nikhohlwe. Akhohlwe nokuthi uSimba ukhona. Akhohlwe nje nokuthi uSimba ukhona. Eish. Hayi kumnandi bafethu ukuba ngumntana wedlozi. Hayi. uNkulunkulu uyakwazi ukuthi ungena degree ungena diploma avele uNkulunkulu awuhlalisa namakhosi. Uyayibona? Ungena degree ungena diploma ungena plan. Ithi plan ingekho uNkulunkulu avele enza iplan. Ey. Khumbula nisakhula bafowethu. Lesi street kid ngapha eMarket. Lesi street kid nje. Ngingasho ukuthi one day uSimba uzokwazi ukubukela imvula kwi-roof nje. So izinto zinjalo ke guys. Izinto zinjalo. Kuyasetshenzwa nje bafethu akudlana. Kuyasetshenzwa. Akudlalwa. So especially bafowethu sisamile ku1.2. Yazi abantu bathanda izinto zemali. Iselapha kwibhengelo kwamanje. Isela kwibhengela. Okwamanje. I-product yami ngicabanga ukuthi abantu abaninzi bayibona nje. I-product kaSimba eyenza izinto zenzeke. Eish. Kumnandi ukuphiwa uba nesiphiwo nje guys. Kumnandi. Nomfundo Mseleko. Let me check.
Abantu abaninzi ndiyazi bafowethu kunesifreni loko nifuna ukusiva but okwamanje nisafuna ukusipostpone nje kancane. I know ukuthi kunestori abanye abantu abafuna ukusiva. Ngike ndabeva nje napha kuma-inbox abanye kunestori abathi bafuna ukusilandela kakhulu esikaSimba. Esitori esi zoniphathela sona bafowethu once savala 100% kungona nizoniphathela sona savala nje, yabo. So impilo bafowethu, impilo guys, kade nibheka isitori salo baba lo sibhlungu, sibhlungu isitori salo baba kakhulu, sibhlungu bafowethu. Kukubonisa ukuthi umthetho eSouth Africa uwatreata kanjani amadoda sometimes. Kukubonisa abantu besifazane ukuthi amadoda abawathandi njani. So into eyenzakalayo ke, uyabona, kukubonisa nje ukuthi abantu besifazane baziva njani ngamadoda. So sometimes guys nje andazi ukuthi ngingayibeka kanjani, but ke ngicabanga ukuthi kungenzeka ukuthi next week kube ngona ndisireleasayo i-full story la khona nizobe ndikhuluma ndinibonisa ne-evidence ndinibonisa yonke into endifuna ukunibonisa yona next week ngestory sikaSimba bafowethu. Akusalunganga kule minyaka, hayi akusalunganga, akusalunganga nje. So ngenhlanhla bafowethu, yabona mawungumuntu wedlozi or mawukholwa kuNkulunkulu uthandaza, iqiniso loko lizovela. But ke sobe sisikhuluma kahle next week ke guys. Yazi ukuthi abanye abantu basixheshile ukuthi bakwazi ukuthi bambe besithethe ukuthi niyambona kumprofeti wenu, nimjongile umprofeti wenu, into ezinjani. Bakhona abantu abangacabanga ukuthi hayi client, cha ngumsebenzi wami bafowethu, lo nizothetha ngaye, ngumuntu nje onisebenzelayo ebendimkhokhela nje kakuhle, lo muntu enikhuluma ngaye. But ke ngizobe nikhuluma next week, yabona. So isitori sikababa uDlamini ndisithanda kakhulu mesivela la kuMashi, ingakho ndithi lo Mashi lona bafowethu nguMashi la khona like serious. Lo Mashi usibonisa into ezininzi just nje lenyanga lekaMashi. And uma ungathandazi kakhulu indoda uhamba uhleka, yabona ikiyathi enye indoda ehlakaniphileyo yathi ungalihleki inxeba lenye indoda. Enye indoda mayibonisiwa ungahleki, ufunde. So impilo lena, impilo bafethu, i-reality, i-reality. Izinto zinjalo ke guys. Abantu bazibuza bafowethu, hayi ukuthi uSimba unilibele guys. You know, ndiyabathanda abantu aba-act ngathi mina bane-peer pressure, because ndi-introduce amandla wamanzi ebantwini. Abantu bathini? Bathi Simba amandla amanzi a-expensive, amandla wamanzi ayadura, bathetha izitori abantu, yabona. Ndi-introduce ntoni?
amandla wamanzi. Ndanitshela bafethu ukuthi how powerful is amandla wamanzi. And xa sikhuluma ngamandla wamanzi asikhulumi ngesithwalo, asithethi nje ngesithwalo nje bafowethu. So abantu abaninzi bathini ba-create izitori zabo and babe sebesithi amandla wamanzi ayadura. So because of social media, and everyone will feel ukuthi osimba ngama fake, osimba this. Umuntu akakazi wambona usimba omnye akakazi waba close nosimba. Awumazi ukuthi usimba wenzani xa ngaba engekho la kwi-social media, because akusho ukuthi ngoba ndingusimba senzo expose ngisho noba nisiye toilet bafowethu. Zikhona izinto zika social media, zikhona izinto zakwasimba, yabona. So ilife nje injalo, angeke ubonise yonke into wena iyabonisa nje yonke into. Zikhona izinto ongaziveza ebantwini, zikhona ongasoze uziveze nje, because ukuthi abantu abaninzi mna bandazi emntwini othi mna ndazi usimba, unless emntwini oqala ukunibona. Abantu abaninzi bandazi ngantoni? Ngento zobunyanga, ngento zokuprofetha, uyaunderstand? Iyona ndlela abantu endifuna ukuthi bandazi ngayo, iyona ndlela endizazisa ngayo, because ebantwini lento le othi uyiyo vele. Thina sikwazi nje ngondwe mawusithi igama lakho nguyuza, sikwazi nje kanjalo. And ukuthi uzoba nguyuza ke kuthi because of wena uzibiza ngobani? Ngoyuza. Uyabona? So izinto nje zinjalo ke guys, njengoba ngisisho yeah, ndihlale kahle. So lento leno hamba uxelela abantu sithi hayi wena ukanje, thina sikwazi ngonto uzibiza ngayo. So mna njengosimba bafowethu, abantu abaninzi bazibuza mna ndiziphushela into zami ecaleni ezingahlangananga ne-social media, because andifuni mna into ukuthi kusasa kunabantu abazondiphaphela, andiyifuni ondwe, because sila kwi-social media kunabantu abanejelasi la. Ingakho nomndeni wami I always make sure I protect family more than everything. Family comes first. Yeah, yabona. I make sure ukuthi I always try to protect family yami. Okay, phana pha ungayibona ifamily yami umzekelo, kude way ndenza izinto ngakhona, yabona. Kude way ndenza khona, ndiyaveza la ndifuna ukubonisa khona. Even nabo Will Smith baninzi kakhulu amasayidi, akhona amasayidi abasibonisa wona, akhona amasayidi elifini esingawaziyo ngabo, yabona. So ilife ke bafowethu, impilo injalo. So wena Simba wasizwa intoni ukuthi namhlanje sokhuluma ilanguage eyamabhizinisi, ukhuluma ilanguage lo ikhulumayo? Mna ndasizwa lidlozi, ndasizwa ngoNkulunkulu, ukuthandaza kwandinceda kakhulu. Ngawukuthi ukuthandaza kwandinceda ndisho nakwisikhathi amadlozi wami zethwetyuliwe, ngoba bendithandaza kuNkulunkulu, ndisubmitha kuNkulunkulu, ndingasubmithi emadlozini wami.
why Simba bongasubmit kumadlozi wakho? Uyabona? So ireason ukuthi mina njengoSimba beningasubmit kumadlozi wami ndithi amadlozi besetshenziswa. So that was the reason uSimba ukuthi submit uNkulunkulu nje kuphela. So ukuthi ndibelani khona uNkulunkulu lidlozi lami. Uyabona? So ubona nje ndiphila. So izinto nje zinjalo bafowethu. Yazi ukuthemba uNkulunkulu kubalulekile guys. Kubalulekile nje ukuthemba uNkulunkulu. uNkulunkulu ompretendeli. uNkulunkulu omsebenzisi njengecondom. Kunabantu abathi mhla bakhumbula icondom. Umuntu ayisebenzisa icondom ayintshingele pha. So awukwazi ukusebenzisa uNkulunkulu kanjalo ndisho nomuntu ngokomthetho nje wasemhlabeni umuntu omsebenzisi kanjani. Ngokomthetho wasemhlabeni. Uyabona? So yeah. Ingakho nisisho nisithi hayi bafethu kuyakhushukwa. Kuyakhushukwa nje. So what I love ukuthi kothi kuphela lonyaka bafowethu because of ilendo konje kuthiwa indoni na angithi ngosengiqalile kwindaba yama product na and ndiyathanda izinga lama product ngendlela ama product abantu abeza esigodlweni bezowathatha nabantu abawa order online ndiyalithanda izinga liphezulu li right. Even nami linikeza ichance ukuthi ndikwazi ukucinga because mina bafethu anifuna ukucinga into eyi-1. That was the first reason ukuthi lidecide ukuye kumsebenzi. You know umsebenzi anithini guys ne umsebenzi ukuba honest nje nomuntu umsebenzi ukugcina endaweni eyi-1 ukuthi focusa nje kulomsebenzi lo wenzayo. So angeke ukuthi ufuna ukuba rich but ufocuse entweni eyi-1. Empilweni you don't have to prove yourself ebantwini. As long you know ukuthi you are financially stable, ifamily yakho happy, nawe happy. Xa nikhuluma ngefamily ke nikhuluma ngomntana nabafazi abantwana bakho abafazi bakho. Ifamily you make sure ukuthi ifamily happy. And before ifamily you make sure ukuthi wena yourself happy. Uyabona? So xa nizo decide ukuye kumsebenzi kwabanyaka abadlulile nje abambalwa kube into ukuthi ndathi no man. You know lana ndilinde isalary ibhatala izikweleti ndiyakweleta kunezitori nje kule salary yami. And sometimes ngigcine ndiyakomashonisa uyabona ne because of intoni ubheke isalary eyi-1. So ukuthi uthola imali wenzana empilweni you do something. Uthengisa anything ongakhona uyithengisa. Yabo? Mina beningabaleka ama-hour kuthiwa ndibaleka u-9 to 5. U-9 to 5 aninankinga mina ndingoSimba as long u-9 to 5 ezondibhatala. But if u-9 to 5 umzekelo uthi u-9 to 5 uzoninikeza imali enzothi xa nithi ndifuna uyothenga impahla anytime andikwazi ukuyothenga impahla, andikwazi ukusave, andikwazi ukuthini, everything endiyenza afune ndiyenze ngesikweleti. U-9 to 5 bye bye mntana sekhaya. 9 to 5 i-opportunities zininzi kakhulu. So that was the first reason yokuthi ndiye kumsebenzi because umsebenzi bonlimita kakhulu. For ukuthola i-promotion or ukuba ngisomeone better you have to ukuthi esikoleni uyofunda and you wasting your time, you are tired ngapha you know you just under pressure and imali oyiboni.
So ukuthi ube nemali wenzani, you do something. Is either mhlawumbe ungaqala i-chicken farm uthengise, is either mhlawumbe ungaqala i-property uthenge i-property uthengise. Usolve i-problems zabantu, uyajonga ukuthi abantu badingani. Yabo? Uyajonga abantu badingani. Usolve i-problems zabantu ukwenza imali. And ufuna imali engakanani? Ake siqale nje ngento encinci. Masike sithi ufuna ngonyaka ukwenza imali engango 200,000. So if undenza imali engange 200,000, kumele ukuthi mhlambi ujonga ukuthi okay, intoni into ongayithengisa. Angeke uthengise itamati ufuna ukwenza imali engango 200. Angeke ufune i-income small but ufuna ukuba nemali eninzi mekuphela unyaka. Uyajonga ukuthi okay, ngonyaka kungenzeka ukuthi ndenze mhlawumbe 1 million ngokuthengisa iproperty. Kungenzeka ukuthi ndenze mhlawumbe u200,000 ngokuthengisa imoto. Maybe ngizothengisa imoto mhlawumbe zibe 2 zibe 3. Ube nezikili zokuthengisa. Mhlawumbe ithi nivula ikhampani. Uyajonga ukuthi intoni into engakulethela u200,000. Uthengise ngantoni ngo 200,000. So elifini you just work nje kanjani. Yabo, you just work nje kanjani. So uyayijonga into ukuthi okay, le mali endiyifuna ndizoyithola njani, because ukuthola imali thina sikwenza very difficult because sisebenza 9 to 5. Because of sifuna quick money, ize i-hard cash. Ubambe i-cash in transit wena. Ubambe imoto zemali. Ubambe ibank washo njani. Ayikho imali ongayithola ukuthi faka u100 uzoyithola sekuyi 10,000. Ayikho ndwe. I'm telling you, even a forex, those people bastrugglisha too. Baze bagobe bestrugglisha those people. You want 100,000, you challenge something elingana ne100,000. Kumele siphinde sondlane nangomqondo. Yabona? Kumele siphinde sondlane nangomqondo. Khona uzo understand ba ispirituality singenaphi. Khona uzo understand ukuthi ispirituality singenaphi. Singathi nje ngunyaka wethu okuphumelela, wonke umuntu he ngunyaka wethu okuphumelela, ngunyaka wethu okuphumelela. But umuntu xa uthi yalanda ukuthi wenzani dololo, ayikho into ayenzayo. So elifini uyajonga ukuthi lento lenifuna ukuyithengisa, xa nithengisa le property endihlala kuyo, mhlambe xa niqeda uyithengisa ndihamba okwakha ama room ndiyoqala impilo phansi. You take i-risk ezifana nezo. You don't say Simba mandikunikeze u20,000 ngoba ndiyakuthemba mkhulu, u20,000 wami ndicela ukuthi ubuye uyi100,000. Ayikho into enjalo. You don't get such. Ingakho uthola ukuthi abanye abantu uzobavalela ukuthi and uba limit ukuthi lo asoza athenga imoto entsha, uvela umbone ethenga imoto entsha out of nowhere, ubese uqala uthi hayi ke siscammer ke. It's because of uya understand ukuthi imoto is half of a million. So ukuthi ngithole half of a million, I have to ukuthi ndisele something engeyami. Ngelakhi mawuthengisa into awugcini nje let's say ku social media. You can sell ku social media but awugcini nje ku social media. Awugcini nje ku social media. So impilo nje injalo nje bafowethu. Ungazibuza udumbisa ngenhloko la ukhona uthi wena ungathengisani. Uyakwazi nje ukuthi ulala 360 days ube yimillionaire ngokusebenzisa umqondo uhlakaniphe.
kukhona ukufuna let's say imali encane uthi hayi ngithengisa mhlawumbe into ye500 ngithengisa into ka5000 uya-understand ukuthi ngitry ukuthini. So that was the reason ukuthi mna njengoSimba ndi-hate ntoni ndi-hate ukuyosebenza. That was the reason, not ukuthi i-reason yayilapho ukuthi ndi-scam abantu, not ukuthi i-reason beyikukuthi fune ngizothola ama-opportunity ukuthi ndidlale ngabantu. No. That thing I'm just doing umsebenzi wedlozi. Yabona idlozi the day lingathi ubheke kumsamseleku ukuthi mesenza umsebenzi wedlozi ukuthi wenza njani. Uthi umsamseleku xa ngaba ebuye esibhedlela uthi ungcono bakugule mina. If bekugule amakhosikazi ngakuthiwa kuthakathiwe, abese sithi mesefika emsamo athi ndiyaxolisa ungenza umsebenzi wena, because umsebenzi you have to ukuthi wenze. You have to ukuthi umsebenzi wenze. So ukuthi wena ureada njani kusuke kuyindaba yakho mntana sekhaya. Mina ngike ndahlupheka ndabase street kid. Anikhumbula ukuthi mawungathi yanijudge ukuthi xa ngingakutshela ukuthi khawuhambe yohlangula i-street kid esiyi1 estrateni ukuthi onto ungayenza. No matter ungathini, igift yami enikhule ngayo. So kunabantu endazi ukuthi umuntu kusasa uzothi ngasho ngathi oSimba bathwele, ngasho ngathi vele uthwele. We understand? Abantu bajahe ezontetho ezo. Xa ningathi umuntu khawuhambe yolanda umuntu estrateni oyi1 mozohamba usithi abantu bathwele, khawulanda umuntu oyi1 ubuye uhambe yohlala ukumhlangula estratweni. Akukhona oyi1 ongayenza onto. Akekho ngaba kuthiwa kuna street kid la phandle if wena ungathi abantu bangayenza onto. So elifini nje ilife nje uyayicenga nje kanjalo. Awuhlali nje emsebenzini obeso usithi ndi right la nikhona. Uyaphusha. Siya understand ama challenges we professionals. Siya understand nama rules we professionals. Siya understand amawuzo xa bezokusuwa bathathe yonke into, but at the end njenge professional masithi mhlambo kanye vele uyabona ukuthi life yakho istakile. Into vele uyiphusha spiritually, uyiphushe physically ukuze into zakho zenzeke. Ukhumbule ukuthi akekho umuntu ongakuthandela ukuphumelela. Wonke umuntu xa ikujonga ukujongela ukuthi hlupheka. Wonke umuntu xa ikujonga ukujongela ukuthi ungayindawo nempilo. Akekho umuntu ongakuthandela ukuthi uphumelele ngaphandle kwayihlo nonyoko. Akekho. Ozomthola nje umuntu othi ukuthandela ukuphumelela ngumuntu osuke eqamba amango. Iyaxoka. Ukunikeza entoni ukuze sibe neproof ukuthi thina lo muntu ukuthandela ukuthi uphumelele. Ayikho into akunikeze yona. Ukuthembisa nje umoya. Ukuthembisa nje umoya. So izinto zinjalo bafowethu. So guys, ngifuna ukubonga kakhulu isikhathi senu la. Ngifuna ukubonga kakhulu. Inamba mithi 064 977 5263. Ndiyabona abantu bejahile guys. Ndiyabona abantu bejahile bafowethu. Hayi ukuthi izinto azenzeki, cha. Isiphandla guys ngike ndeva kuthethwa ngaso kakubi. Nasi ndisifakile futhi nisazosifaka mina isiphandla. Ndisazosifaka, ndiyeva bethetha ngaso nje kakubi. Ndisazosifaka ikhopha nansi. Ikhopha nansi ndiyifakile futhi ndisazoyifaka futhi asoze ndiyiyeke. Asoze nje ndiyiyeke. Khohlwa. No matter ubana ngathini ephuma phi, asoze isiphandla ndisiyeke. Asoze ikhopha ndiyiyeke. That's the thing. That's the thing. As long mna bafowethu uNkulunkulu ndiyamthanda ngoba uNkulunkulu uyabona. Angeke namhlanje ndithi ikhopha indenzele 1 2 3 kusasa nibese nisithi ikhopha hayi ikhopha isebenzi or isiphandla sisebenzi. Ngenxa ukuthi kunomuntu othi bathwele abantu abekhopha, bathwele abantu besiphandla, bathwele abantu bantoni bafowethu. Hayi. Khawenzela amadlozi wakho ukubheka ukuthi azokunikezana. Ngoba wenzela amadlozi wakho inhliziyo yakho iyimbi. Kunamadlozi afa efana nawe
enenhliziyo ezimbi ochola ukuthi mekumele kuzinhlanhla kuwe bavele bathi ningamnikezi inhlanhla lo, ningamnikezi inhlanhla ngoba nabana lenhliziyo ebophe njengeyakho. Ulenzela kanjani idlozi uma usithi ngizoke nibone ba lo msebenzi ngizowuthola? Ulenzela kanjani? So amandla amanzi akhona guys, mawusukuthi wena ufuna amandla wamanzi. Amandla amanzi into existayo. Siyakwazi ukukhulumisana njengabantu ukuthi no, mina Simba ndinento engaka but amandla wamanzi ndiyawadinga. You understand? Amandla wamanzi ndiyawadinga. Mina nibiyoba si-street kid andisifake stories mina. Hlupheke kakhulu empilweni. That's why ndithi mina ndisafuna ukuba rich ngawo ukuthi nje monjonga ube ngathi ubona umuntu andazi man. Nisafuna ukuba rich enye level elifeini. Ingakho ndithi iproblem yokusokola. Yabona mawubalisa istory sakho ukuthi kwahlupheka akekho umuntu okubelievayo. Mawubalisa istory sakho ukuthi uzalelwe emkhukhwini akekho umuntu okubeliever because of siyaba overtake. You just need to be alone sometimes. You just need to be alone. Yabo. So khona abantu abakuzisela nje bad energy. Khatha those people. Khatha no metha uzalwa naye, no metha niyazana, umuntu ofuna ukuphumelela eyi1 akekho umuntu ayinikezwe i-right yokuthi wena uzophumelela uyi1. Khatha nje into engathi yakubhayizisa. Friend, anything khatha off. Khatha off. Abelungu abarishi namhlanje baziphilela bodwa. Abelungu abaninzi abazi-street kid uchola ukuthi ubhuti wakho usisi wakhe is a multi-millionaire but lo muntu lo ucela u2 estradeni. It's because of i-bad energy yakhathiwa off, yakhathiwa. You understand? And I don't believe kwi-advice yomuntu enibonayo first ukuthi selfish. I don't believe to those people. Mawuphumelele nisuke ndiyazi challenges zakho mina. You understand? So I don't believe futhi kakhulu like yabona at least elifini mawuzama uyabona xa uzama elifini kunento ezikhombekayo ndiyakhona uku-understand. So yeah, bafowethu no ndifuna ukubonga kakhulu isikhathi senu guys. Sophinde siqale futhi ulive kunjalo nje benithi nizokoba but in 2 weeks from now kuno live endifuna ukwenza because of kunento bendiyithethile. Qha ndilinde ukuthi ndiyifinalize ngendlela yami ndibe sendibuya nizoniphathela. You understand? Uma ukhuphuka kulawo Satan akuhlasela nyani. Ke ndiva abantu bethetha ngoSatan. Uma ukhuphuka kulawo Satan akuhlaselayo. Ukuthi uzibone ukuthi unamandla. Ukuthi uzibone ukuthi umkhulu kangakanani ebantwini. Kufuneka izitha zibe khona. Xa kungenazitha kusho ukuthi awukabi imkhulu usuku usadlala ngoba ukuthi uphumelele kwesinye isikhathi uncedwa ngazizwe izitha. Izitha ziyakunikeza i-direction ukuthi uphumelele. Mina ndangingasho ukuthi mina ekukhuleni kwami umntana mangafunda kwizikole ezi-very high, number 1 school in South Africa at the age of 30. I know ukuthi kunabantu abana age of 30 abazi-street kid. I'm sure ukuthi ingu-half we% aba-successful namhlanje ababuye obazi-street kid. Unibonise nje i-street kid esi-successful namhlanje. Unibonise zincinci lapha eSouth Africa. Anikhulumi ngoDonald Trump, anikhulumi ngoPutin bakho noma Michael Jackson bakho. Do you understand? So ilife injalo. So bafowethu ngifuna ukubonga ndingadeleyisa umntanami guys, ndizilandele umntanami. Okonje thina siphakanyiswa zizitulo la. Ingathi likude elibhathini. So kunjalo bafowethu. Yeah. Bad energy nje uyayikhatha. Yabo, bad energy uyayikhatha because bazokuthakatha. That's why nisidinga thina sibosini. That's why usidinga spirituality ukhonza uhambe ecaweni. You understand? Because umuntu xa ebona ukuthi uyaphumelela ngenkani uyakuthakatha. Uyabo, uyathakathwa, uyaskemiwa,
uyalwiswa nje ngapha nangapha. That's why usidinga ispirit. That's why abantu lithi mina ngcono ukuthi ndikunikeze amandla wamanzi uyobona phambili. Ingcono nje ndikunikeza amandla wamanzi uphila impilo nawe ukukhululeke. Ungalokuthi usabana ukuthi usabana nantoni. Usabana nabathakathi. Bafowethu ithi ngishiya ifoni lana. Ndilanda umntanami. Andanokuthi ndiwucima live because ngizobe ndikixesha for nothing. Sibonge kakhulu guys.